tukagera tugafata Thomas nanje nkafata inyuma tugahengera mu mutwe wa Dani ngo tukawumenagura tumaze kumukubita Dani mu inyundo mu mutwe tukamuzirika tukamwikorera direct tema tukamutwara kwa Cheval. Goliath ubuho nagarukanye amabuye yanje abiri ndawa bayikida umviritsa kumbe nukuri umugambanyi wangu yo. Salamu alaikum. Kubo salamu. Mheshimiwa. Je ndiko ndaraba ndabona uri umuyisilamu mwene wacu. Nagira ndagusabe umfashe. Ibyo uvuga sasa ndagutahura. Ujya munsi wambonye hajya. Nibyo twe tugiye kwica badana. Nje nukuri naburushe nakura umuntu w'umugabo nkagasubura umutonzi y'ingehere nyari umwatase nkajewe nkaca ntegagaza munsi y'ibiraro uza sindebagire kapo Haguruza basi gatoya. ntabwo njana umugore wawe wakwise Sheri witwa Sheri n'uwundi anyimanyisha ndaguhaguruka tuve ngaho tujya hanze Mbama. aho rero ubonye ndagusabye desa ushiye wiga ifyero uvuga ati damu ndasabye amafaranga reka namuje ku fyeri andone jora no gusaba desa we wambwa